Športne stave so obnorile svet in postale dobičkonosen posel. Betting is booming. Danes se lahko stavi v živo in na vse živo. You think of it, we can bet on it. Največ služijo na amaterskih stavničarjih. Kakve su šanse da dođe? Nema teorije da dođe. Če je, če ni, sam ponovak ni ne. Da bi razumeli, kako je prirejanje nadomestilo dogovarjanje, se moramo vrniti v preteklost. Mene su optužili da sam namestio 22 utakmice, a da budem sad pošten, bilo je 23. We've always seen match fixing. It's been around for thousands of years, but what we're facing in this generation is something entirely new. Prirejanje zaradi zaslužka v nastavnicah se pojavlja v različnih panogah in postaja največje zlo modernega športa. This is a key indicator that perhaps someone knows how many goals is going to be in this game. Ovo je Jadranska liga, to je zločin, to je samo zaklađenje. Jaz imam v bistvu tukaj denar za tebe, če jutri zgubiš in je pač pokazal torba polno denarja. Celotno družbo stavi, bojo stavili kot nogometaši. Jaz sem svoj denar stavil. To je zanimiva tudi stvar, malo adrenalinska, malo to, malo neki, bom rekel, neka igrica. Možeš plačati položnice, ko boš plačal. And it's worth their time, it's worth their money fixing games on the other side of the world. The only exception is Antarctica.